Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At ito iti istorya ngayon kam pinauluan. Tao wano pusa. Dito'y drama tayo. Doming mabalin namin. Anyaman nga tanti suratek. Sana lang aroda na makapanunot iti suratek. Umagibas pa yun at isayap ka. Nakitsinta dananang kan Rosa. No kasta, iridip ko pa. Ayam, sakbay na. Sa angak pa iti rice cooker ako nana. Ang mga no makabaso lak tumanan no saan ko ang arami tibilin na. Nakamiso at tumanan. Nay, apa yan di maul? Imabay ka mat kanyak. Di mo ko na ay na maturong kamay. Talaga makaawat sa iti sao to'y tarakan ni Rosa. Sa bagay, kasasao na akasla tao manipod idikuting. Siguro, maawatan na nagiti sa umay ngam saan lang ang makasao akasla tao. Ay, dito'y kalangar na, tamang sa angak. Kalpasan na, iridip tawain. Unay, alawin, mawatak. Maturog kamay, no kayat na ako. Antayta. Nalpasan ti paborito ka drama Aquala. Hindi pagtiradyo ko. Napinta sa talaga ti drama Aquala Nay, ada ka mo gaya mi ti likod Aquala. Ala, di mo kunaan na makaawat ka iti sao. Akas iti pusa ani Aquala iti drama Aquala iti Bombo Radio. Na gas kam la makaawatan. Takdak ka labasit ngam kuting. Alawan, bayam taikan ka iti kanam. Wan kadiyam mo ka mabisin kan. Ay, naglaing ka talaga. Naglaing kan, Kuala. Nay, anta ni Ador.
Takay, nasapa ka man ita sumangpay. Wen, nasakit nga minti ulok. Ay, mabait lang nga ro tamang isaang akon. Anya, kayat mo asawan. Saan ka pa'y nakaluto iti pangaldawan ta? Nasapa pa'y mate. Mangisaang ako main itay, ngam husto mo ta sumangput kan. Ay, anyan. Di taman lang aminon pusam tigig gamam. Ay, saan mo akapong tutipusa ka? Kita, kusilahapan na ka. Ampakag tupay kit di dayta. Hoy, sika sigin ko alawan, umadoyukan dito'y tanay, pagpupudutan da ka. Anyan akin na agraraman dayta. Nining? Gad, anya ko mo ito? Anya, anak mo, tanining ti awag mo? Anya nga rod, kat dinak mo't maipaayan iti anak. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak hanggang awan mait. Akad, nagtarakan kan iti pusa. Kat pagbalay ng payan akas laubeng. Apay aya, awan nga rod tiliw-liwak no saan ati pusak. Apay pakasiksik na maya. Apay kit din nga awan kat adday ta. Aldawon, ngam saan ka paya nakaluto? Wine, agluto akon, senyor. Sungkol. Niya. Naglukon. Nagbalatak kat kanyakon. Ay, apay ngamin nga agpayso Apay adi kami mutan maadaan iti anak ken mayang. Siyak nga ta, tiada diferensya na. Wino iso. Anya nga tano agpa-doktor kami. Tapno maamuan no asino ti adda parikot na. Tadi kat pusa ti tartarakanan na. Kun pagbalinan na payin nga anak na. Nakaturog ka din, bakit? Apay, anya man ang tibagam. Awa na kitimod Dinaksingain. Maturog kan. Kwa, alda pa maibagak. Anya dayta, ibagamon. Anya nga tano, imbis apu sa titaraknam, kun igas-gastusam itinangina akanon na, kun anya pa'y dita, kun pangibusam iti oras mo, kit mangampun ta iti ubing. Anya? Kun agpakita ta iti doktor, tapno maamuan ta no anya ti parikot, ta saan ta matlangan amaadaan iti anak. Ay, mangampun ka iti ubing. Takalpasan na. Nakasulsulpan. Saan mo nga mo? Noon niya tinagtaudan na. Anya? Saan ko kaya naimimbag ti pusa ta saan nasulpang? Kat, matarakan na kanto no bumakat ka? Anya? Sige. Dahi ta titarak nam. Ta ibaon mo nga agtimpla iti kapim. No di kan makabaal. Anya? Si ka magam ti madanon ko dito store ni Banay, insan mayang. Wen manang Rosa. Ne, nagpintasan ti Maris ti pusam. Anya lahi na? Pusakal, manang. Pusakal? Pumatay? Ada, saan, manang? Ni, naawatan nan sa timbaga. Ay, kuwan makaawat iti sao. Ngam, siyempre, saan makasao, akas kada tayo. Ay, mayat Talo ti Maris na. Ay, anya tinagan na. Kuala, manang. Kuala? Ni, amunan sa tinagan na. Amo na, manang. Uray sa dino ti ayan na. Numangag na tinagan na. Ay, darasan na ti umasidag. Ay, agpada dangorod iti pusak
Aya? Wen. Dahito ti kanayon apuon ti ririmikin lakay ko manang. Ad-adda ka no pa'y nga as-asikatswak to'y pusa ngam isaw. Anya? Wan. Imbag ka no pa'y to'y pusa, tamaigatangak itinaimas asidaan na. Ken ipan ko ka no iti veterinary no aglaladot ngam isaw. Ay, uri ibaga na anasakit kan hoti bagbagi na, jak pa'y ibaga ngagpa-doktor. Anyan. Isulaang mo tiliw-liwak, taawa mo anak may aging gaita manang Rosa. Ni, kasmat kanyak Manon atawan mi kendumeng, ngam awan pa'y anak mi. Agpada kayo nga roden Imbis ko mga ubeng, tampunan nyo, pusa. Saan mat ngamin akayat ni Duming nanang? Di na kahit amangampun kami. Nang runa no saan mi nga ammo tinagtaudan na. Day talaang No kabagyam mat, inton dumakulan tay ampun mo, agsublin kada tatang na. Depende mo't nga taday tanay. San kayo mo't amaadan iti anak kendumeng? Bakit kan lakay kami meten kan namayaw? Asos kasano kay tono da kayo meten ti aglakay kan agbakit? Makaamuditan Basta no siyak, kayat ko, siyak ti umunan to amatay. Anya? Saan ko kayat ti maud-uday? No talaga adi kam tulat tamadan iti anakin ni Domeng. Si kamot gayam tinakatakder dito, ibayaw ilyaw. Agudong kan samay. Wen, bayaw Duming. Ang kaslad da parikot mo. Ta nakuran-ran tamuging mo. Masurunak nga rod gan bakot ko. Iso asyak man ti mapan makitsinda. Gatgatangak dagiti kayat ko masida. Anya? Numabalin la ko kat saan kon nga iawatan iti kwarta. Apay, Mike. Adan sakit diriri yung agasawa. Bayaw. Jas kikit diti kastoy. Tapay. Napatpatag pa'y titarakan na pusa. Ngumsyak. Anya? Pag ko na, Mike. Kasano ajak ko na antikasta. Makagatang itinaimas asidaan tay pusa na. Ngumsyak. Saan? Anya? Wen bayaw. At dapay jay dilata nga in-order na online. At dato na adilata para pusa kun tay katpud anangina. Unay ay. Idinto asyak. Pasaray lining tanga itlog ti sidak. Daitan na. Kun ad-ado ti oras na ijay pusa na ngam siyak nga asawa na. Asino mo ti saan amasoron. Iso siyak man ti mapan makitsinda. Mas daawak ngamin kada kayo kinlakay mo gayam. Agli matawan yan nga agasawa ngam awan matlangan anak yo. Ay, saan ko nga ron nga amaw isang. Kaya't ko ti maaddaan iti anak angam. Kasano? Iso nagtarakenak iti pusan Makapagkatawa akmat. Imbis ko mga ubing tampunam kan aywanam. Pusakit din. Anya nga rod ngay, saan ko akayat ti agaywan iti ubeng nga saan ko mut nga anak. Iyon lang. Kayat ko, mismo nagtaod kanya. Agpa-doktor kayo Saan ko akayat? Anya? Amangan no, isyakit di ti adda diferensya na. Isukat nak nila kay ko. Sus, daytan Iso abay amnatan. No talaga nga awanan niya nga iti maramidan tayo. Wen ngam asino nga iti sanggiryon to inton aglakay kan agbaket kayon. Ay, anya nga rod. No awan to ti mga sikaso kada kami. Anya nga makamuditan. No apay ngamin. Nagado dita ti agsasarunot ti anak na. Adamot saan ama ipaayan.
ibaten iti kwarta. Damat ented kukin ka. Kun may sa, awan mo't paggastuam. Anya nga awan? Tipusam. Anya ka nga rodain, alangan mo't abisinam. Uray ayop, ada magkarbengan na ngagbyag. No kumatao, iso. Niya? Awan maganab mo tita apusa. Sakit, mapan mo pa'y ungwa-ungwan. Umapal ka laeng Uwan, umapalak. Naimbag pa'y tapusa. Tama ungwam ngumsyak at tao kun asawam. Saan? Kasano, dandanisaan ka nga agbrush your teeth. Anya? Nga? Inton kwakit din. Minalok day tapos ha. Anya di ko na milyong? Aday ta, nanggag na ka ni Kuala. Huh? Makamu ka man langan itibiyag mo? Nanay, papanamon. Ilyong, papanam! Mapanak agsapol iti katagay ko. Bayaw ilyang, agsulsulo ka mo dito yung agtagtagay. Kadwa anak man kit di, bayaw. Pagustuhan kayo di may sa light beer. May sa lang ha. Tapno saan mo mata ko na. Basta banay. Mangtan ka man iti may sa light beer dita. Andan sakit di barbarte ka ma. Di mo kunahin at asawang manahin. Talagang iso, bayaw. Kasanukit, kanayon kami nga agsubang. Gapo iti tarakan na pusa. Bay-bay amlatan, tayo so tiliw-liwana. Tapada kayo mo't nga wan pa'y anak na. Wungag paiso. Naimbag man. Tasaan kayo nga agapa kini Insan Rosa? Saan? Awan rason, tapno agapa kami. Anya nga rin mabalin no saan kami pa'y amaadaan iti anak. Talagang awan maaramidan tayo no kasta talaga. Anya nga rod, awan ti mabalin. Awatan Gusto ka. Ket ti ko na mapanagtarakan na iti pusa. Bye-bye amaw. Kumaa, no saan akas jeter aramidan na iti pusa na. Abak na pa iti tao, wino. Ubing iti aramidan na. Marinsa. Pagkimunam tayo pusa rin bakit mau? Uwan. Aklunag. Ngamin, kasla na patagpayan tayo pusa na siyak nga asawa na. Daytaman ti istorya kanyak ni Dumeng, nanang. Palalumot daytan Pagimunan ni Ilyong tipusa ni Insan Mayang. Sa bagay, di mo mat mapabasol ni Ilyong Madimot ano kasta? Mas pa asikaswan nandiya po sa angam nila kay na. Ay, maday. Sa bagay. Adatarakan ko ngagpaiso. Awan anak mi kin ni Dumeng. Ngam, mas paymot ati panangipatag ko kan panangasikasok iti asawak ngam tay pusa. Iso anong maminsan. Sa anak apabor, kadagitay sobra ti panangipatagda, kadagiti tarakanda. Anya? Puera de los buenos ditan. Nadungo kayo matkan rambutan na. At dapay ni Habila. Not to the extent ako nada iti English. No gusto di ko nak. Sobra. Dapay tayo nabuyak iti Facebook. Ungungwan na kit din di asaw. Nadalos dagi jay nanang. Tasan nga gigan itirwar. Nadalos. Ngam sulat ta dahi jay. Suro sa. Sa bagay matkit ni. At dato pa jay ang kuna, baby ko, anak ko. Kunada. Ha? Ay. Tay asawa ti Amerikano di talaod. Nalabsak iti na minsan. Nasdaawak. Ti kunak adan anak daw no ampun data. Anak ko, baby ko, kunkunana. Idi nagtaol di saksaklutin na. Na aso magayam. Sinirip ko, iso nakita. Ay, por Diyos, por Santo. Aso, jar arako, pinangong umuan, por Diyos. Ala. No pa'y kasta, alakot.
Pakaragsakan na siguro. Kanya-kanyang choice ko na tayo latan Iso asan tayo na ya dildilawin na kiti kakasta. Tahusto damit no isudat agkalintigan kuno. Ay, apa ilyong? Anit na pasamat ka? Timbalibag mo pa'y tirikap? Agsarita naman itinalapat. Kit kayat kong aglin na wagta. Anya mananday ta? Agpili ka. Tao o wenno pusa. Ha? Ay po, anya day ta sasawam? Naumakon. Dandaniawan panahon mo kanya. Gapo ititarakan mo pusa. Anya? Agsinatapay lang iti pagnadan. Ha? Agawidak ije balay datatang. Ha? Sungbaran na! Pusa! Wenno siya! Timakonak iti dayta. Masapol nga urnusan yung tibagbagiyaw. Masapol nga kinaawatan kayo. Maumakmatan, bayaw. Dinak lang amin mo't maawatan, o I say. Saan nga agbaliw? Nakaikod din akon. Agawid aklangan ije balay datatang. Ay, lakahay, promise. Sana na maulit day jay. Unay kay lakit din. Pusa only, agsina kayaw. Pusa lang, umda sa pagsinaan. Ano yan? Naiturog kumatay. Ada iti abay ko ni Puseng. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.